Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakasngi ke bawah menteri rangba ke jala konrad ke sangma. Wan man play ya ke jaga syong pitkai hak lempung baju penlong ya ke syat nongkrem. Halum pambelang bat madan siem hak snong smith. Usambut menteri rangba ke jala wa prestun tensong. Ubiadan lang hak ni kesngi. Lapan pa wa snong trai jeng u ke dena wakhen. Bat ke raj wakhen ke bahab hima khairim. Kadon ke jing adai ke bakarpang bahab ke hima khairim. Bat kumta udan ke jing sngau trai ya ke ni ke hima. Ulapan kan mauru babarok kisnong ki bahab haka konstituensi jong u kidai ki bahab hapo kahima khairim kumta usngok men banyo banyadan lang ban sakhi ya kani kasngi malio ban pli ya jaka syongkai ba perston laong badai tang kani ka sarkar ka bamenta ka badan ka jingedai ka bajan bat ki hima ki sengniam bat ki kenhun ba per ya ka ba umpat ju i ki wepat ki sarkar ki belitno ki ba uyadan lang bat dena kata kadaw baka wan ka jingkla bat ka wan ka jing ipu iping kani de kasngi ka bansa jingken mau haka history jong ka hima ka jongi kong ba menei kong ladem ong bangaru ade wei na ki kun jong ka hima khairin bat ka constituency jonga ngala ken borok shispa na shispa kahap hapo kajing sensya jongi paim bai jongi dengan sngau trai bah bat kamtam kabanga kam sngau penat kabanga kam sngau trai susu kalong baka jing ya dei jonga bade paim kalong nadu kapor hundayan kai nadu kapor ipa jonga namar ngingimi nawaken kahima khairin kadon kajing adei kabak kerpang bat karai waken jongi parokowi bat ngin yai beteng kumta na kapor sa kapor paim bait mangiki kun ki hajar ngisngau burong banyo i yaka jingkela hapo kahima ka jongi klem pos niu in yo i yau niu lum kentang kum ni kumau long bat kani ka jialong dei badon ka jing ya ngau thu jingmut bat ka jing ya trelang ru bat ka sorkar jela megla jomi uba konrad sang mau chief minister de basbun mensib bat kum ka sorkar hibar kawing akwa banyathu yapi ni bersyang ban kner ya kikti ki jongi syaki hima ki bape ban penne ban pensa ya kan diam ya kan rukom ya kan riti ya kan sustur kat kum ki an bala penkubor gerbang ka 6 chidel bat ngin yai pen klan susu ya kani kat kum gajing kren jom ba peniat na kaliang joka sorka ngia trelang mar senda bat ki hima barok ki badon hakabri jomu nyutre ngan ya thu ya pi ngia don benda bahana kalian ke sorkar bat kahima melimru uji minister badon burom jongi we have planned how to beautify the Yaudu market kayau kabakentang and we have invested not less than 30 crores of rupees in beautifying the only market jongka jaj penriu ko jongi kadi ji trelang jongi bat ka sorkar bat ka hima kiseng niam ki baper
mendin dangwan kin nong yalam nak aliang kaseng kasih seng kemi kibawan kerpat yaus chief minister bat kumju yanga bangin penhe ngin penbit ngin nang penipu ngin nang peniping susu ya kate kamadan syat kan niam gerukom ka bakile angte po weki ya kaniru akwa bandong ya pi na kalian ke sorkan gi perkhat klia ban penipu ban peniping susu pin pai Syatai sepo jante hills ngidon kejingate kabajan bat ki doloi ngidon kejingate bat ki sengniam ki baper ki seng kilang bat ki wei pat. Let me tell you, this is the only government who is trying to reach out to each and every religious group in the state of Meghalaya. It never happened before. Prior to 2018, ngajudon nakasurkar na doa jalai. Ngampat ju kenmau bengindon keji trelang. Kabajan bat ki hima. Bat ki semniam ki baper. Ngimju kamdon kejingan day kabatu kata. Henry hadin bau Konrad sang mau la shimpi kumu chief minister. Kani kejingan day kan nangjan nakaway kasnem syakaway pat kasnem. Ban ida angnut nakaliang kesorkan. Ban penklan susu ya kani kejingan day kejami. Hakini isnem ki banwan terter. Namarngis ngau thu syai. Dakajia trelang bat kine ki kenhon ki baper. Kam tam bat ki hima. Ngiyo i ya ka jingkela. Ngiyo i ya ka jingbit ke jinglia. Ban ngiyo i ru ya ka phuk ka phek. Haki hima ki baper.